therefore we're getting rid of this spiritual carbon dioxide se se bitswang go ke Bible book e leng goreng batho ba reipilwe ka buka e ba gaetso, batho ba tsetse dithoto, batho ba tsetse ditšhelete, le generation ya rona go morago ka 1652 ba ile ba tseelwa lefatshe, ba tseelwa le dikgomo ka bukae. Jaanong ke nako yaanong mo Aforika wa goreng itharabologelwe semoyeng fela ka o ile wa itharabologelwa politically. Jaanong nna free gape o thole spiritual freedom, nna free ke nako yaanong ma Aforika goreng a re direnyana so le se bonang se a re fediseng bukae e leng gore there are so many criminal activities tse ile ya committiwa ka bukae. Basadi ba reipilwe, ke bua yana baruti ba bangwe ba go kgotlatshekelo ba seka ba dirise buka go reipa basadi.